Pozdrav ljudi, ovdje je srpski gameplay i Gamer for Life HD. Help me. Danas snijemo Slender The Arrival. I naravno krenuli smo od početka, prvog nivoa. Jako vole igru tenis. Idemo. Jako Čuti, malo ne glupiraš mi. vole. Nema. Prvi page. Nema ovdje page. Evo ga, stani. Prvi page. Prvi page. Okej. Idemo u kuću. Ne, čekaj. Ne, ova koza mi da vide Nemoj. lepo. Tako. Idemo u kuću. Čekaj samo ovdje se mnogo jako čuje. Kod pizza krabe kebe, najbo pizza jaje. Dobro, čuti. Idemo. Pazi, Kućica. nema niko tu, pazi. Će te ubije. Od keba, krabe, pizza. Pizza. Najbolja je. Šta sam sad je uradio? Čekaj, ovako. Uđemo. Kako se ukrivo malo vidi. Ma, što se... Čuješ? Ja ne mogu mišu da pomerim. Pogledaj. Klikni. Koji bug, brate. Nije bug. Ne, Drži ne. na vrata. Aj sad, pusti. A pa mora klikneš jer dva put si klikneš. Aj, brate. Nisi dva Kako puta. teško ova vrata se otvore, znači, brate. No, šta da imamo? Ajmo da čitamo. Thank you, I can thank you enough for... I can't thank. You and I... Love you are always, coming. Kate. Okej, Ađa. Slušaj. Pusti. Sve se čuje ovo. Malo pojačamo. Aj sad. Ajde, pustimo se. Čekaj. Jo, glupi Čekaj. što? Ajde. Čuj. Dovoljno je bilo. Okej, dovoljno smo čuli. Kod Dobre, šta je ovo Kate se sad? bije. Ja baš ne znam ovo vrata da... Evo ga. Ne znam. Aha. Čuđeš ovu ideju. Oktober, Taylor. Kraj. Što je napravio, bre? Uzmi na frižider ovo. Brr. Evo, koliko je sati, mogu se kladim milijardu eura, 15 do 12. Thank, how it How goes. goes? Idemo. Amo nema ništa. Koliko sati? 15 do 12. Baš me zanima. Naravno. Nije, 14 do 12. Frižider uzmi ovo. Uzmi ovo na frižider. Čekajte čas pauzi.